Ti? Što? Pa nije tako teško. Malo je. Ne govorim o biologiji, Jasmin. Nego o čemu? O toj maloj. Ne mogu vjerovati da ju je Blake primio. Očito je da nema tu razinu znanja. Od me nema ni ukusa. Vidite kakvu odjeću nosi. Zar ne shvaća da s toliko boja izgleda ko papiga? Ne znam, niti me zanima ništa što ima veze s njom, posebno sada pred početak Opena. U pravu si. Moramo smisliti ekskluzivu za prvi Open. Favenčik će planuti, cure. Jesam ti falio? Opet ti. Što sad hoćeš? Moja ponuda da ti pomognem još stoji. Mogao biti privatni profesor. Ne. Gle, radije ću pasti sve predmete nego da me ti podučavaš. Ne vjerujem. Ni ja. Sigurno si da ne želiš da ti pomognem? Simon! Ne vjerujem. Otkud ti ovdje? Rekao sam ti da se uskoro vidimo. Da, ali to uskoro nisam shvatila doslovno. Tu si! Evo me. Čekaj, stani. Kako si stigao? A posao? Soraya mi je dala slobodno. Točnije, ja sam si uzeo slobodno na neko neodređeno vrijeme. Otpustili su te, ha? Tako nešto. Ali ne shvaćam. Što je bilo? Zašto? Poslije ću te ispričati, okej? A sad hoću da mi pokažeš mjesto o kojem si mi toliko pričala, ha? Čekaj, reci, kako si me našao? Dobro, a gdje bi to bila Luna ako ne u Jam & Rolleru? Luna, gdje si? U Jam & Rolleru. I što radiš? Jam & Roller. A danas? Jam & Roller. Ma nije baš tako, ej. Dobro, a sad mi provedi. Ovo je još više cool nego što sam zamišljao. Baš je predivno. Našao sam adresu i evo me. Cool je. A još nisi sve ni vidio. A ti? Puno si bolje nego zadnji put kad sam te vidio.